ide dalam mapaumu inggih risampun uyati ipaya katekeng para pengabdi maka sinami punika sungkem ring bidabdab ide iri kelaris ide dalam uyati matur ring linggih para bagawan te purine sami aturide dalam waturen ong iri kering peseban wantah mantu kering para baga wante purine duaning itu uyati makte gagwatur maning tatu uyatnya ni maka sinami segera ratu midar daya sugere titiang ratu duaning panyak titiang sinami sampun uyati saikum nyangre buat karya agung iki ring pundi sane mangkin ledang singgih iratu uyati ngembasang maka sinami sedaging yadnya waniki saniki lungsur titiang ring singgih iratu poyuwen dan dios parindik pidabdab muang sedaging yatnya ning uyati maka sinamenipun mangges itu panjang titiang paritas menyawesang rasi kadi punika bawas ide ya atur ide murdaning jagat sani kepirengang oleh itu bagawan tepuribe kecawis laris antuk ide turmaning ban-ban dab-dab alon jani bapo Dewu rumaso sumelang ring sajeroning kaya kita mesti paman pada pengabeh panjang jak mekejang yen kepupuat nemadan daging iadnya untuk mekejang bapa misadi mi darat teyang tekenang paman muangi dewu nana prabu ngantek linggih kau
Muang paman pengapijak mau kejar. Ku kita mesti pada pajak. Melakang jani rengen. Mapan pengucuk kiatnya itu murdaning jagat sing ngadelen. Nemadan pengendak linggih. Ini pemekas dan ini bakal satu yang mampu dekenal paman. Ya mau kejar. Ngandagang linggih betari yen naliang kelantas ulirawos nemadan endeg ngaraning sideng ngaraning kuku belingik sideg kuku mawiwit utawi mejalarang ben nemadan iatnya sing ngadelen wenang ira ajak mau kejar nangyang nemadan iat kediastun asebet sari sideu lantas suci nemadan pelinggih linggih itu yang widi wase sedajenek reng periangan kini paman jak mekejang di subalnya nemadan pelinggih nyentuh suci sinah pelinggih itu sing kebakal keuni oleh para Buddha ide yang widiwasa utawi ide ne kesini widi periangan ne tangyang paman jeneng lantas ke ide melinggih di pelinggih ne super suci no dia damuhi sami di subang lantas ide jenek melinggih di periangan uling ditu bakal ide no dia sehananing lumetik maka sinamine ada di Jakarta ne merupa eke permana dui permana muang teri permana mekejang nyentuh paman uling ditu bakal ide no dia sandang patut nejani satuang apa manut kecapeng tase soang masanya dari permanahan mari parwan kening uatna wenang nyentuh ngelaksan yang mekejang nemadan ianya gitu mesti bapa jening nanak Prabu kadekeng nemadan para pengapik ajak mekejang ipanya ni masari manusia wenang nyalanang yatnya wenang ngemargiang yatnya hidup remanan gumi apa mawinan buka kita nyentuh cening mapan itu sangyang widiwasa sing ngadelen ide nema paice madan sinar suci ke bawah atma maring sarwa lumetike ide masih ke bawah sang bena kesiwu permananing jagate diniti mayo
padahal kita nyentuh tening